Ćao drugari, ja sam Ivan, a ovo što gledate Ivan Mirović vlog i ja vas ovde pokušavam da naučim kako da napravite neku lovu online. Pre neki dan mi je neki batica, grafički dizajner, poslao mail koji glasi ovako. Pozdrav Ivane, video sam tvoj YouTube kanal i želim samo da te pitam da li ti možda treba novi baner ili nešto poput toga. Takođe ti mogu pomoći za buduće thumbnailove i još mnogo toga. Unapred hvala na odgovor. Znači sve si super uradio, samo nisi stavio svoj portfolio da ja već u prvom mailu mogu da vidim tvoje radove i da li meni trebaju takve usluge. Ja sam ti onda odgovorio, čao, druže, hvala što pratiš, nisam, brate, planirao da uzimam dizajnera za thumbnailove, zato što ih pravim sam, nisam ni za cover iskreno, ali ajde ponudi nešto pa da vidimo, svako dobro. Ako mi se sviđa ono što ti radiš, onda ću te verovatno i angažovati. Svi znate da postoje dve vrste klijenata, low ticket client i high ticket client. Ja, brate, nisam high ticket client. Zašto? Zato što ja ne mogu da ti platim onoliko koliko bi ti želeo. Ovaj video pravim samo zbog tebe i hoću da ti samo objasnim gde možeš naći high ticket klijent. High ticket klijenti se uglavnom ne nalaze na socijalnim mrežama zato što neko to vodi za njih. High ticket klijenti su uglavnom neki milioneri ili ljudi koji imaju jako puno para i onda za svaku socijalnu mrežu oni plaćaju pojedinca koji im to vodi, odgovara na poruke i tako dalje i tako dalje. Nebitno je da li ste grafički dizajner, video editor, audio editor, audio inženjer, bilo šta čime se bavite u nekom tom online digitalnom svetu, kako možeš doći do high ticket klijenta. Idemo odmah na video. Po istom ovom principu sam ja našao svoje high ticket klijente. Sve što vam treba, odnosno, druže, što ti treba, jer ovaj video pravim samo za tebe, je LinkedIn profil. Mnogo ljudi koji mnogo para plaćaju se nalaze na LinkedInu. Nalaze se svuda, ali uglavnom su oni na LinkedInu. Kada napraviš svoj LinkedIn profil, budi siguran da ćeš u ovom ovde descriptionu napisati šta radiš, čime se baviš i kako možeš da pomogneš pojedincima. Znači, ja sam taj i taj, bavim se grafičkim dizajnom i ja ću, na primer, podići vašu online sliku na neki veći level. Kako da nađeš klijente? Odemo na YouTube i kucaš recimo ovde, na primer, spiritual coach. Na primer, to može da bude bilo šta, apsolutno bilo šta. Idete ovde na filtere i stavite da je uploadovano danas, recimo today. Na primjer, otvorit ćemo ovaj. Kao što vidite, idemo na refresh. Dobro, ona ima neki super simple intro, SEO je samo 70%. Snima se vertikalno, što nije dobro. Ima 396 subscribera. Hajde da je pogledamo thumbnailove. Thumbnailovi su Jenny. Druže, ovo bi bio tvoj idealan klijent ukoliko želiš da praviš thumbnailove. Znači, pronađeš ovu ženu, znači ona se zove Mar de Carlo, International Parenting Health Institute, Mar de Carlo. I ukucaš u search Mar de Carlo. Zapratiš je, pošalješ je poruku, zdravo, ja sam taj i taj, i nudim to i to za toliko i toliko novca. Znači, kažeš je bukvalno ovako. Ja mislim da bi doprineo tvom YouTube kanalu sa novim high quality thumbnailovima, jer mislim da ti je impression click-through rate mnogo mali. Ljudi, ovako možete, recimo, ako znate dobro engleski, možete ovakvim ljudima da nudite da im radite prevode za njihove videe. Možete da im nudite da im radite samo color correction na videima. To sam vam pokazao kako se radi. Mnogi od ovih stvari sam vam već pokazao. Samo idite istim ovim principom, pošaljite recimo 10 poruka svaki dan i vidjet ćete šta će se desiti za 10 dana. Te brašo, si mi poslao mail vezano za dizajnere. Uradi ovo i javi mi se za 10 dana. Dogovoreno? Vidimo se u drugom videu. Ćao!